back founder, Phil Francisco. First na naman po, talusog. Snakehead po dito ay nagdarating na as of, anong oras na ba? Uy, kuya. Hindi daw makali. Hindi man. Namin nga, mapangal. Nahamil niya. Ayan po. Tingnan yung mga kaibigan. Snakehead. Wow! Ordinary ano lang yan ha? Ordinary hook. From coast to coast, here in Bicolandia, especially here in Camarines Sur, Bicolano Alacham Anglers Club, Alachammers in action, and in other places, from Batangas, Alachammer Lester Diamante, in Balatan, Camarines Sur, Sir Kicks, Alachammer Francisco Morada. In Ragay, Camarines Sur, we have Snakehead King, Alachammer Don Mata, Ayan. Ayan ang kalawakan niya. and from Bumbong, we have Sir Neil Alcayana. In Bugalan, Sangay, Camarines Sur, Partido area, we have Alachammer Juvie and Siso. In Punong Magarao, Camarines Sur, we have Alachammer PJ Suliman, trying his technique, Tikai Fishing. Wow! May kasya sa camera, oo. May kasya sa camera. Headshot! Headshot! Win. Second prize. Tres. Ha? Ang nagkakaroon ng gabi. Tabi. Shit. Iyo. Ayan na kami kasunod pa. Diyan ka lang, kami ni-videoan pa. Ito, si Tugang. Ay, Diyos ko po. Makadulag pa. Takmaan na. Tumulong. Ay, Ikaw. nay ko po. Si Ramson na. Ulam na ulam. Wow! And for the catch and release, we are featuring Alachammers, Carlo, and Clint. Catch and release. Ay, Fish on, title